भर्मन क्यानाडा भर्मन आइसल्यान्डको भर्मन हो यसमा 5 जना जाँदो रहेछ हो क्यानाडाको बोर्डरसँग क्यानाडाको बोर्डरहरु सबै घुमाएर ल्याउँदा रहेछन् Oh my god, wait, because I remember the time I used to when I used to be, when I was younger, and I used to when I used to find like the other way room, I'll take that one song and other thing. $200 मा 9 जनाको टिकट अब यिनीहरू आएपछि हाम्रो राउन्ड थियो हाम्रो टर्न But I really did it because I had voice cracks. Are you scared? Huh? Are you scared? सबै आइसल्यान्ड सबै घुमाइदिन्छ अरे यसले चाहिँ पर पर्सन 20 रुपैयाँ गोटा 20 रुपैयाँ गोटा